Što se tiče međunarodne pozicije, pa kritikovaće nas mnogi, zato beže od te teme i u regionalnim medijima da govore, jer se tu vidi snaga Srbije, naravno. Očekujem da budem kritikovan ponovo uskoro idem u Tivat. Da. Dobro. Svikao sam ja, kako to kažu, na takve stvari. Zato što neki ljudi ne razumiju da možete da vršite pritisak koliki hoćete, ali da uvek na ta dva tasa ja uvek merim ono što je interes Srbije i uvek mi je to važnije od pritiska koji me lomi. Tako da, ako je interes Srbije nešto drugačiji, šta da radimo onima koji pritiskaju? Džabe im bilo. Pošto su predsjednik Francuske, na primjer, bio u Kini. Pa zbog toga Zoran je bio nemački kancelar. Pa pre toga bio prethodni nemački kancelar, posećivao nemačke fabrike na zapadu Kine. Pa bio francuski predsjednik, pa bio američki predsjednik, pa bili svi. A svi oni imaju pravo. A ja nemam pravo. Quod licet Jovi, non licet Bovi. Što priliči Jupiteru ili što priliči Bogu, ne priliči volu. Ko si ti, mali, sa nepunih 7 miliona stanovnika, da se mešaš u velika svetska pitanja i ko si ti da budeš tamo, to je samo za nas rezervisano. Potpuno logično. Tako da, ja razumem i taj stav i sve je to u redu. Tako da, nemam nikakav problem. Samo što, znate, razmislite o onome što sam vam rekao jutros. 20. ili 21. kad je Tatjana bio u Davosu s predsjednik Xi? 21. 21. ja mislim. Nemojte me držati za reč. Tada je sve okrenuto u svetu na opačke. I on je to konstatovao. Tad je predsjednik Xi rekao, ja sam za globalizaciju. Kina pobeđuje. Kinu ne možete više da pobedite u tržišnoj ekonomiji. Stavite koji god hoćete proizvod, Kina će da ga napravi jednako kvalitetnim ili kvalitetnijim za bar 75% proizvoda i jeftinijim. Onda je krenuo protekcionizam od strane onih koji su se zaklinjali u princip slobodne, liberalne i tržišne ekonomije. A onda je taj protekcionizam došao do najvišeg nivoa. Danas, misleći da će to da se sačuva, voda ne može da se zaustavi. Možete da postavljate ustava, brana, koliko hoćete. Kako se to kaže, vodu niko nije zaustavio. To je priroda. I kada neko toliko radi i tako se bori, kao što se ovaj narod ovde bori, kako ćete to da pobedite? Tako da, mnogo teško. Mnogo teško. To su stvari koje ljudi moraju da sagledaju iz objektivnog ugla.